Danas je to samo datum u kalendaru. Kupi se ruža, pošalje se poruka. Ali nekad je 8. mart bio praznik. Pravi praznik. Cijeli grad se probudio crven. Nisu se kupovale skupe orhideje. Kralj dana bio je crveni karanfil. Znalo se točno kako mora izgledati. Dugačka stabljika, jarko crveni cvijet, umotan u onaj kruti prozirni celofan koji šuška. I možda ona jedna grančica zelene šparoge, ukrasne trave. Muškarci su hodali gradom s buketima. Nosilo se mamama, bakama, suprugama, susjedama, prijateljicama, kolegicama. Nije bilo žene u tramvaju koja nije u ruci držala barem jedan taj celofan. Mangupi su smišljali smicalice i pošalice s brojem 8, tako da su prigodno za taj 8. govorili: 8 u srcu te nosam. A mi, klinci, mi smo imali misiju. Sat likovnog, hamer papir i karbon ljepilo. Radile su se čestitke. Lijepili smo zrna graha, rižu ili tjesteninu u obliku slova 8. Bilo je grbavo, bilo je musavo od ljepila, ali pisalo je: sretan praznik, mama. A mame? Mame su taj dan dolazile s posla kasnije i bile su ljepše nego inače. Frizura je bila postojana, hvala laku za kosu, a u vrećici poklon od sindikata, kutija griote ili boca likera i naravno karanfil. Taj miris, mješavina celofana, laka za kosu i proljeća u zraku. Možda je taj karanfil bio skroman, ali onaj osjećaj, kad ga pružiš mami, a ona se nasmije kao da je dobila dijamant, to je bio pravi poklon. Laku noć, dame.